Bulego la vis, bulego el país, bulego mainage, bulego el paysage. Et action. Adichatz, suicel-til, membre du groupe de production Bro de Save, réalisateur de questo film. Oh, Atsai, sui brise, et film n'embêtu. Oh, excuse-moi, e attrapat la marketing office d'une pays qui étudie en cinéma. Daí me repensa que avem passat de film no concurs de scutuimi in joc estanado. Et nous, avem estat trop prengut dans Belubac et le project Avengers. Disponible sur YouTube. Ah oh, es grau la marketing office. Oh. E aquest anado heit lo film dus dedzants de scutuimi in jo tabe. Ah oh, es vertat. A filmats los 4 giorns. E me l'has toujours pas contat. Podes me dizer 4 moments que t'han mercat? Ah, be oh. Lo dijaus, como sabes, avem filmat la veio e lo matin en The Avengers. Oh! Après, c'est parti à la maison et une entreviste à Radio Hildelago. Oh, sacco, merci. Oui, une implique de thèmes qu'Olivier, le superviseur du film, m'a heit en durutace. Et quand a fini l'interviste à Radio Hildelago, deveviana allo stau de bilo e cresi che rienreta. Adunque curut e sus lo camin, me sui rendut conte che avevo pas quelques minutos de retard. Mais si nous redavança. E lo divendre, sui arrivat au début de la pedinada sus la place de l'Ustau de Vila. E oui, quelques questions à poser a quelques bénévoles. E aquí, ei descobert l'envers du decu. Podeu-i pas poser la question, pramo que ran tout jour ocupat. Les pareils chopars, com aco, mais los tipes que besem marchar a l'entourn de l'escena, primant pla. E lo dissabte, hi aveva la cantaire ali de Sants que suene pla pulido. Oh! Es vertat que es rei. Exactement. E a un moment, sui passat d'are l'escena e hai notat que l'idée era, de mon punt de vista, davant la banderola du Hestenau. Donc, era una bona imatge du film, l'hai filmat, e un presentator, Rafa, m'ha visto e pla segur me sui heit carreja de filmar de dare un pulido gujato com aco. Es vertat que es rei. En fin, lo diumenge parlerarei de la messa més tard, mais en de la darrera imatge du film, quan m'allunyava du quiosque de Reculus, hi aveva les amics de Suste que me disen «Atenció, d'arretu!» quan hi aveva res, o «Continuos, Reculus!» quan hi aveva una obeitura. Era pràtic. Imagini. E apres 9 meses de muntatge me parles d'aquesto pregnatge? És plazent que me demandes això. Perquè és pregnat? No, he just dormit au cabinet de les remissatges de Leo de Baix pendant el rotatge. Mas, avem començat amb Olivier a seleccionar les entrevistes que guardaven taleu juillet 2013 e haurem terminat el DVD en mai 2014. E d'ets meses? Lo gros nenet a jugat les prolongacions? Dans el liceu e tots els projectes que aveu aquest anat, com el Bafa o... Avengers. Axel. Era pla difícil de se'n sortir. E un film d'un bonus com aco és totjon perfectible. Ben un moment où causi e a restat de tot canviar. Compreni? E tu qu'has viut lo estenau de l'interior e de l'exterior? Podes me resumir so qu'es escutoemi jo per tu? Aro, rapidament. Les resumir rapidament? Oh, ah. És cool. Oh, ah. Deixa-me un poc de temps en d'y pensar. Oh, ah. Txo, un poc de temps. Ei trobat! Escuto e minjo és una estenau convivial e familiar que besem arribar dans be juillet com associam
Pascos a Abril ou le Nouvel An a janvier. Puis, quan entram en la machine, nous rendem compte de l'amplù dell'eveniment qu'attirò un public de milers de persones e gustam a la hunt d'aquesta atmosfera conviviale e accueillente. L'équipe. Ah, voilà. E pareisce che te s'adrumit alla messo du diumenge. Oh. E conta? És veritat, eri cansat après haver dormit 6 hores du divendres au dissabte e pas més de 3 hores du dissabte au diumenge. Mais plaurosament, oui, dus cameras. Donc, en ei pausat dus a punts més o menys strategiques de la collegiale e ei filmat las repeticions de las cantos en de autes imatges. E com aquò he pogut m'instal·lar contra un pilier de la glaise també l'escudrederos du material en d'estar més confortable. E après estes esbelia en de filmar l'aperitiu de closadura. És normal, en anau os bisous. Oh, mercès. E etranyament, he pas pogut dormir la pell dinada. Lo flaqué a sus rasos, que la rason ignora. Per contre, he resté du dimarts au dissabte qu'han sigut, avant de començar el muntatge. E bé, ei la presso di bese questo film. Disponibile in DVD, en vento au Estinau Escuto e Minjo 2014. Lo film Deus de Zans, da monoclip live de Bulego de Suste e Purso Autes Boni de Hu. Est contagios da marketing filis? Bulego la vis, Bulego el país, Bulego manage, Bulego el paisatge. És un plat polit aniversari, de Zans. És veritat que és joie.